بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موتما حقا مرتي خالقا سنين دبچو را ديما يا سبحان الله مي قاما خنك قلبي خنك سينا تناف كنن سنجا وبلي سخيا وبلي تيتيا قرباداتي دو منا قلما قبابر كنا مسو بيدان كه بكا قلما دك واقلا كجا تكو isuma qalee huccuu isaarra dhiigni bu'ee ablee isaa dhiiga qabdu kana kan mana dhufee manatti sila ablee sanis firraa kaayee huccuu isaa wayaa isaa firraa jijjiiruu barbaadu takkamaa isan qabatin maaltu isa qabate beeytu nama qalamee namni biraa qalee jechuu sakaraatuudha jiruutu isa mudate isuma irra dhufee rifatee maali jechuudha gurbaan lubbuun keessaa ba'uudha jirti namni biraatti dhufe namni itti dhufe chuma dhaabbate gurbaan qalabe du'e hogguun efinni hin sossooyin jenituma iyyansatti qaban namni walitti dhufe namni hundi maal harkan gurbaadhaa qalamee du'e isaa ablee harkaa qabu ka ableen dhiiga qabdu ka huccuu isaarra dhiigni faca'e ka gubbaa dhaabbatu harkan namni hundi maal jettaniin gaachii kafijji jettaniini harkaa fi harkaa baanan sana akkasii qacam godhan achi fuudhanii inni anaami kanattiin irra dhufe ji'a namni hundi ati maraataadha malee namni namaan jiru jira walii rabbi simmudii waan akkana duuba hordofaagaa ha'aniigaa ragaa beeka eegarra qulqulleessan booda hidhan isa kaadha awwaalan ragaa gwaanii fi manni murtii fudhatu ragaan akkam jee nuti ka rabbiin nu garsiise ka harkaa keenyaa harkaan teenya wanni nuu kannite gurbaadhaa qalamee lubbuun keessaa baate isaa ablee dhiiga qabdu harkaa qabu ka huccuu isaati irratti illee dhiigni faca'e nuti kana rabbiin nu garsiise ragaan kan amma zakkare maaltu afere isaatu jeese murti guyyaa du'aatii gemma murteen yeroo san keessatti nama jeesuudha eeggadhuga akkasi gaasexaadhaan himanii oduudhaan himanii guyyaa akkanaatiin inni ajjeefama namni nama jeese sanii kottaa janii dirree geeysanii firrisaa gamana qubatee firri khani gamana qubatee ha gurbaa du'eetis ililchuudhaaf ka baga ka namni nama keenya jeese irra nu ajjeefame jecha kanammaas isaatis ka meeytaa fudhatanii awwaallatuudhaaf firri gama lamaanii maatiin gama lamaanii dhufee akkasii osoo laalu jiru fannisuudhaaf gaa makiinaadhaan akkasi jala oofanii bar haada asi kaayanii makiinaa jalaa oofan achi oofanii mire hogguchi giyan dhaammadhu jeniin maal dhaammatta jeniin jecha boodaa dhaammadhu jeniin dhaggeeffadhu maal dhaammate yaa gosa tiyya yaa lammii tiyya warri na fudhachuudhaa dhuftaniis dhagayaa jira dhaabbatee dhaammataa bar yaa gosa gurbaa du'ee ka dhiiga isaa kafaluu yaana arraan tana isaatiitu jeefamaa nama keenya jeese jeefama gammanneeti gammachuu saniin galle jettanii warri dhuftan na dhaggeeffadhaan jeure ani ajjeefamuun kiyya ka arraa dhuguma haquma ammoo tabiraatiin narraa kafalame dhiiga lubbuu nama biraatii fi narraa ajjeefamu jira malee kanaafi miti kanaas rabbi haa baasun jeure subhaanallah dhuga ifime kana anin ajjeefne anin qalle ammoo lubbuu namaa baasuun kiyyanuma jira jennere hayyeemee nuu himi lubbuu tan baafteennan nama waggaa 30 dura dhabame tokko ni yaadettaniin jennere nama biyyatuma tana keessa amata 30 waggaa 30 dura dhabame jira haadhaaf ilmoo takka intala warra abaluu ni beeytanii
أنا تغنو أجيزج سبحان الله لبونا ما بكنا من إنسان أجر ربي تو كتشمله وقع صدّو مدور باسيت لمه دبم سيسه ربي ننرام فنّفي قدافان نكوبان كم نتبرار رفي دي الرباسه أكمّاس أنا متيوجي يسن أمانة مت كأجام قول إن بطش ربك لشديد كبيتش ربي غتي جبارة ربي سبحانه وتعالى نمسن ناتو بلّي سلبوسن نات دبم سيسجي لبون دبم سيسن سيما إنت لا تكا إني أمان دورة توجّاز الدم دورة دوني ردلقة دوني بيشانت كارمايا خنا دوني تنا ردلقة سنين ثالثي تكا ilmu qabattee warra isaanii ilaaluudhaaf yeroo dhufte silaa gaagguuni fi namni dhufe waleeganii tugguu namni heddummaate doonii seenaniimi hogguma isiin qopxiin dhufte isa maatuutu doonii bira jira ni ana ko seeni jeen nama eeggadhu ka an kontoraata siin kafalu intalti ennaan lakki an kontoraatan halaala achi qaba gamaaye ati seenu baattus nin deema jeetuma doonii goggoyduu haaselaalni bishaan keessa خافنان هيا نصيبان كباوي تجرجر تركد تكا براري جانسان يبر سين تقادوني يرو أسيسين تو خنا نام تو كو خنار كنجرو بيخ أكجرات يرو نام تو كنجر الربوي بيشاو ولا كاجي تو مانجي إسا في ما برارا بدي تدلعو برباديا دوني أول دي بيسه بشان الرد ديم تيميره بدي تدلعو بربانان تديه چندالته mucaa daa'ii markaa fuudheetii yoonii fi naayyamte malee mucaa tana bishaanittiin darbaa jeen allan darbiin jettee rabbiin ammaan dandeessu na kadhatte je boodarra fuudheetiin bishaan keessa akkasi kaayee je ija qabatte je yeroo ilmoon siidhaa duutu sun obsuu dadhabuudhaaf maa ija qabattaa isiin ayyama jennaan na diddee mucaa fuudheetiin baharit darbee je bishaan tuujii bishaanii guddoo tanatti isiidhaan qabee je ni diddee hogguu diddee mataasii qabeetiin bishaan keessa kaaye hogguu isiin kaaq jette oliin fuudhee nan ayyamtu ennaan hin ayyamu jette fuudheetiin bishaan keessa darbee nam tokko nan agarree je intala san akkaataa isiin taateen siima waggaa 30 dura abbaan mana siidhaa yeroo inni itti hojji'een irraa turraan maaliif ilmaan irra facaaftee yeroo namni waa dalaguun warra isaanii teessee jechuudhaa fi hogguu isiin turte ka'ee doonii biraa seenee dhaqe hoggaaniif inni warra soddaa isaa kana warra isaanii ol bahu ayyo fayyuma jee dullattii soddaa ziyaaru allaa baluuti yoo fayyuma qabdaan jettuunire inni isi barbaada dhufee beeke samaal jetta ayyo hin jennu maali hay hamma dhufte kun baatii geeyse manaa deemte nagayaan addayaane maaliif kana turtii jechuudhaaf hin barbaaduudhaa dhufee berii hin je'uunire ajjuma moddeen jette kahaati gara waa dhale wayin sii mare aboo maal jetta ani nagarre guyyaa akkanaan dhufne hin dhufne achi gaa dullattiin gurra lamaan qabatte iyyansatti qabdi ka'anii bakka firaa hunda dhaqanii barbaadanii bakka fira isaan hambifne bakka fira isiin hambifne bakka hunda barbaadanii irraanfatanii dhiisanii ijoolleen isiin dhiifte tan dubraatis waggaa 30 mire duru heerumte ilmaan harkatanii halas inninis tabiraa fuudhe irraanfatan san akkasi guyyaa sana harayoomsee isii sannaatu dhime tuutitiyya ta'arraa tuni haquma sanuma rabbiin narraa baase kunoo wanniniin isiniin je'u rabbiin hoggaasit dubbachuu baatullee obsullee qabasii qabullee guyyaa tokko rabbiin sirraa baasaa beekaa an kunoota waggaa 30 duraatiin narraa baafame ka gurbaa saniitis baafamuuf ta'aa jee hoggu fannifamuu deemu xumura irratti ifimee akkasi fannifamee du'e kitaabni seenaadhaa jala deemee
khakhansan baase waanunimne kana gaakuno dhiiga waggaa 30 dura dhimame dhoyfame akkasi baase haqa keeysan rabbi isin yaa baasu haqa keeysan kadhimame kadachi kan lubbu kadinagde ka qabeenya kan naamusa ka zallamame ka akkamaledatti si harkaa bih rabbiin ni beeka dukkana halkanii keeysa dukkana bishaanii keeysa dukkana garaa qalluunaa keeysa waan jedhamu beekamis rabbiin akkasin rabbi isinii haa baasu haqa keeysan ka dhokote rabbi isinii haa baasu isin nama zallamu rabbi isinin godhin. Assalamu alaikum.